Halo guys, kita paralok. Saya sini bersubhai pish yang dekat channel kecongi J&B Brothers. Bahkan ke tim tang yang ayo mi ke video ke bah. Kami tenar ban pen mah. Tak tahu what pen rekrut baik dan baik. Baik apa nekut? Salai tak bahasa komen buat. Baik still job. Tak tahu kerjaan pish ya. Jadi main no. Ini baca kalea mah. Koi tu Jler nanti ada masih. Ni beri tu belakang kalea shisien. Hey man. One One Malaysia meh? Macam mana? Nak seperti dekat ke ni kapal nak kelat. Pang bah meh? Pek ni kita telan rut. Cesh. Pang seperti dekat wira cesh. Ke ni tu meh lain beri meh lagi mana ni? Kalea cesh. Kalea dok tahi, kalea si, cesh, kabit cesh. Komne beri om ci beri komne cesh. Tak samlar lo isteman. Men layu si mana? Macam sang. Jing sang. Jing sang layu si jing sang. Bah, imagine ipala cisang bangat pulih yang mana? Pulih lah komne menang pulih. Menang. Baman syuas koru, tang man pak pulih tangi pak pulih kini kain menang untuk paling ru. Tu pengen nak no. Panik meh, ya. Wan syong sana, wan ada kau. Tapi memang di sana malah langsung terkorang nanti. Kabang ha. Kumcoro ke video sini ke kambang menikah ke nanti. Tak ada kerjaan ini saya sini nongeng pisiabat. Apa cerita hitam cengi? Kan betul betul pisiap, tapi blessing.